Masaki kanisa ni bena uniko meangi kunduma kwa siaka na Yesu ti mwana wangai na kwa nisineza Yesu ni wenzi anavayo maimunduka kwa sate silite kwa Yesu ula umosa Yesu wena dhayu watene na tene ula mwiti kila Yesu wena dhayu watene na tene madina maingi na maumu madhayu yabikia ibinda muka wake mwiyo mangai wikwe munyumuwe madina na maumu madhayu yabuwa kitangonika na wenda kamutia Yesu kana kumanziani siake wanundu wa mawisiro ona kwenyeta yangu ni moya kikamutia Yesu kana kumanziani siake wanundu wa mawisiro nyeta ya buni boya ndikamutie Yesu nye kana kumanziani siake wanondo wa mawisiro anaetela mwana nginya kumya watho kwa mwiye ikana usiao wakyo kathu kumanga yula withayu ona kwenyeta na numya wimitoa wakwa kwa mwiye muthukuma na chonze kilani na cho yena nyumba ya kwani kite kuthukuma mwiya Yesu nundu weninga yuta sonoka sia alama mwikwata sia nini sinina wikwacho wathayu watene na tene bayi wasya nongiwo kumyanzi yani siangai na bayi wasya waileku kumyanzi yani siangai Yesu nundu wa mawasamaeni Mudi uimuni na musoke mwimbithi